ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra amangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Indah Keolin Kharbuli, MBBS, MD, DM Nephrology. Idai Dr. Baningkong haga jela jongi. Ibala pentebit jela de ban sumaria ki badan jingshitom ki kelai ki bam light penjahit bha ki baat ki kejan mat ki badan kam ban le dialysis. Wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shipho baje min step shaneng. Dr. Sangut ki MLA jong kaseng Kongres ki bala syak suspend halor ka jingai jing kershan ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam dengan National People's Party hadu menta kimpat ai jubab satya wadla ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala da pa ka jingpan jing penshai lani ka show cause notice sya ki sangut ki MLA ka party. Working President jong Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensngai NSM haka jinga keren bat kilat pathai khubor ula ong bakarai bakhado ban shem persya ki sangut ki MLA ka party la benchet ha President ki Working President bada ki Vice President lembat ki President jong ki District Congress Committee. Pedeng jong kejinge parti Congress PUI idon ginong yalam jongi ke bami na ka parti ring dokumen ba benithu ipi bagi parti Kongres mentah idon sipon ginong trai ban resmi digesngi ke ba mo ngina yo ban scam susu ginong trai gi jongi cukup parti ke jongi di office bearer ke jongi dia ka meeting ke bangi long pada gesngi hang ni ngila yo ban yakran bon ki kam dap kawai naki agenda ki bangi kran kedai kumno ban penklan ke parti kumbaong yepi nado ka state level the district level hagi block level but primary units level tinggi layak keren ru hak bede bak kini enrollment drive kumno ban penklan ye ke parti Kongres ke jongi bat kawai ka mat ke bangi layak keren mendegesngi kalong hak bede ru bat ki sangut ki MLA jongi ki bala syak suspend kini ki MLA sangut nakaliang jong ki MPCC ngila shim ye karai bat karai ke bangi shim ke gesngi kalong ba ngila thong ye kawai ke komiti ke baun klik dau presiden jong MPCC ba Vincent Chpala ki working president ki jongi ki general secretary ki jongi nang tadi bat ki DCC president bat ki vice president jong ke MPCC bat hagni ko komiti in saya keren in saya perkhan nak benta ki ni sangot ki MLA ki pa ke parti ke la suspend hagni sngi ki pada bat hagni ke sngi kin sa shim ia kan no rai nak benta ki ni sangot ki MLA ki jongi bat ni sukumen ro bani tu ipi ba hagni ke sngi ngidon ro ya MLA na Assam ba Rekibudin Ahmed budai PRO lawan lang hani ban sengai ngi ban ai sim ke parti ke jongi ngidon ro agni ke singi ni sokmen mi thu ipi ba ibabon ki XMLA na Garo Hills ki XMLA ke jongi na po Khasi Hills bat kumjuro ni sokmen bani thu ipi ba agni ke kenti menta ngila khambon ki nong trai ban ye ke por ke blalek na ki senior leaders ki jongi inong trai parti ke bare wan phaish ka parti bat ka khamsu tanat susuru kalong ba imi ki nong trai ki bathmai ki belong loyal ka parti ki ba ye ke parti ka ba baras kata kimyo kalat batrai tingidan ke jingkermen ba apo ke jingyalam jongi ba Vincent Pala ke jing trelang ke jongi ka teamwork idan ke jingkermen ba ngiu i kombalong mentahi ngiu i ke jinglong ke jing mana ke state ke jongi ka ki phalo ndrai ke so tanat kalong ba ki grassroots level inong tray hagi parti ke jongi nado ke grassroots level idan ke jing bat ke kerpang ye ke parti Kongres bat ki donro ke mensem ban tray ban ai ngi ke jing kershan ban ikrman balang ba ke jing tray stom kinong yalam ke jongi usnam arjal arpulai ke Kongres ngila ro banyo bat sesal marwai usnam arjal arpulai adu mentah kam pardon ke no ke respon na kalian ke jongi dei na kata daw bangila don ke komiti ba OIP bat hang tu ngin sesem ye no rai pada kata kepor leseng seperti apa ini.